Pozdrav čituljka! Danas čitamo jedinstven nacrt za groficu. Porodica Miš poznata je po tome što su svi njeni članovi, a bilo ih je 5, pravi ranoranioci. Koliko god rano ustali ostali stanovnici Velikog drveta, uvek su nailazili na sveže mišje tragove jer su oni tu bili još pre. Za buđenje je miševima služila naročita vrsta budilnika. Imali su ih 5, za svakoga po 1. Pre odlaska na spavanje, porodica se uvek najpre dogovarala o vremenu buđenja narednog jutra. Onda bi svaki miš podesio budilnik tako da u naznačeno vreme, umjesto da zvoni, počne da ispušta jak miris sira. To je bio najpouzdaniji način da se izvuku iz kreveta. Svaki član porodice imao je svoj omiljeni sir, pa je tako iz jednog budilnika dopirao miris kačkavalja, iz drugog aroma dimljenog sira, jedan je širio miris trapista, jedan gorgonzole. U rano jutro atmosfera je u domaćinstvu miševa bila neverovatna. Toga naročitog jutra svi su bili ustali još ranije nego obično i svi su bili uzbuđeni. "Požurite," rekla je gospođa Mišica deci. "Dobro operite zube, inače nećete moći da jedete sir kad odrastete." Zapravo, svi su oni imali zube savršene za jedenje sira, ali su učinili kako im je rečeno jer nisu želeli da kasnije izgube svoje sirogrizne sposobnosti. Gospodin Miš već je bio spreman i čekao je. Uredno je očetkao brke i popio jutarnju šoljicu čaja od varenog ječma. Onda je pojeo tanjer ječmenih pahuljica i završio doručak s nekoliko ječmenih kolačića. Gospodin Miš jako je voleo ječam. Sada se nervozno vrzmao po stanu, očekujući dolazak važnog posetioca. Porodica Miš očekivala je nikoga drugog do groficu Vransku, koja je živela u luksuznom potkrovlju na najvišoj grani. Pričalo se da ona vodi poreklo od stare porodice Vranski iz udaljenog kraja šume i da je njen otac bio ozloglašeni Vranja Josif Vranski, koji je pre mnogo godina uterivao strah u kosti i perje mnogim mladim golubovima iz okoline Velikog drveta. Grofica Vranska, kako su joj se svi sa poštovanjem obraćali, imala je predivan stan u koji su pozivani samo najviđeniji od stanovnika Velikog drveta. Porodica Miš mogla je groficu da vidi samo iz daleka, ali slava Mišela Miša, oca, očigledno je doprla sve do potkrovlja. On je bio izvrstan krojač, čija se slika jednom pojavila u žurnalu Velikog drveta, kad je izradio naročitu kombinaciju kaiša i tregera za predsjednika šumske skupštine, jednog strašno nervoznog pacova. Sinoć je grofica Vranska poslala Mišelu cedulju i zamolila da je primi narednog jutra kako bi se dogovorili o jedinstvenom nacrtu. Do kasno u noć Mišel Miš je radio, okružen svojom porodicom koja mu je neprestano davala savete, ohrabrenja i kafu od prženog ječma. Jednu za drugom Mišel je crtao večernje haljine, jutarnje haljine, balske haljine, haljine za kišovito vreme, čak i haljine za šetnju po oblacima. To je grofica često radila. Sve su haljine bile divne, sve sami jedinstveni nacrti. U naznačeni čas zvonce na vratima iznenada ispusti miris parmezana. Van sebe od uzbuđenja, porodica Miš postroji se iza hrpe crteža i uzoraka materijala. "Dobar dan," reče s vrata grofica Vranska.
zatim ustuknu. Ne bih ulazila, ne zamerite. Nešto mi je muka. Bolje da ostanem na svežem vazduhu. Jeste li mi spremili jedinstveni nacrt? Jedan po jedan miševi su dodavali grofici nacrte, a ona ih je po jedan ubacivala natrag kroz vrata. Najzad ljutito reče: nema tu ni jednog takvog. Pa valjda vam se makar jedan dopada, cijuknu Mišel miš. Zar nema baš ni jedno koji biste mogli da obučete? Da obučem? Kako to mislite da obučem? Uzviknu grofica. Pa ja hoću nešto za pod u tremu. Ona duboko uzdahnu, pa stupi kroz vrata u sobu. Porodica miš bila je zaprepašćena. Vidite, reče grofica Vranska, vi ne možete da letite. Isto tako ni neki od mojih najboljih prijatelja. I svi vi imate taj aljkavi običaj da hodate ili puzite ili skačete naokolo, a od toga na mojem tremu ostaju tragovi stopa i šapa i tako dalje. Treba mi jedan poveći ćilim, ali da bude jedinstven. Grofica se okrenu prema miševima, ali oni su već svi bili popadali u nesvest od zaprepašćenja, osim male Mice mišice, koja je bila najprisebnija od dece. Kaži svom ocu da mi večeras donese nacrte za prostirku, ali da budu jedinstveni. Ako mi se koji dopadne, on bi je mogao i izraditi. I nestade iz kuće u kovitlacu perja. Kad je mala Mica povratila ostale članove porodice iz nesvesti, i to uz pomoć komadića zrelog sira, Mišel miš dade se na crtanje nečega jedinstvenog za trem grofice Vranske. Srećom, jedan uzorak joj se mnogo dopao i Mišel joj po tom nacrtu, ili kako se to modernije kaže, po tom dizajnu, izradi prostirku. Posle toga, na prozoru mišjeg stana osvanu ovaj natpis: Mišel miš, ovlašćeni dizajner grofice Vranske.